Kamase, mana ketu TV di tila di galunge? Lo kalau sapa jaringan. Dek jaringan di bolanu? Kamuan mah jalo. Agame mo siaran di bolanu na mo jaringange? Sedih mi siaran ke keluarga kami. Agame mo sapa sarang aga? Lo kalau tempat golo. Pagolo vela dunia. Bala dunia. La sisa ko di kuburke. Astaga, boleh tona kalau rende nama jatuh. Agami? Acara anak kurang seta Tommy. Galunge. Boleh tona? AC mi, AC. Wahai AC. Te pulo mo ti doko. Pura na pura mana nih mande tawero kan. Napa iya wita iya kalau itu di galunge doko di titanya TV. Iya pelo te menonton. Lah diperingin lao. Boleh tona. Makai? Poko mi koro poko, bisa poko. Aku pura kaju lah poko. Ya mi rogala siarang, de galaina. De gaga poko mi. Di jembatange. Boleh tona, kor jembatange de gaga. Nelas kau tuh lo diga? Lo kau sapa jaringan na lala kita. Iya na diga sih kalau sapet tuh jaring. Makan Indria na taro jaringan. Wah, lo tak menonton gak TV ini. Ay, dito mo stress itu jaringan mo sapa malibu. Itu stres deh gaga TV ini. Lalas itu ke lapangange. Jelah, iko na law. Liwa apa ha?